Pabrik lapis baja di Kharkov terekam meledak usai digempur rentetan rudal Rusia. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 25 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, awak sistem rudal operasional taktis Iskander M melancarkan serangan rudal kelompok ke pabrik lapis baja Kharkov. Akibat serangan brutal tersebut, 2 bengkel perbaikan dan restorasi kendaraan lapis baja hancur. Rusia juga mengklaim pemulihan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di bengkel pabrik telah dihentikan. Belum diketahui total korban jiwa dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen penembak jitu beratnya mengganggu rotasi malam unit angkatan bersenjata Ukraina di arah selatan Donetsk. Penembak jitu berkamuflase dan menembaki target dari jarak jauh. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 25 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, para penembak melepaskan tembakan dari penyergapan menggunakan senapan sniper kaliber besar, perangkat pencitraan termal, dan alat tambahan yang diproduksi di dalam negeri. Menurut pejuang Rusia, musuhnya menghabiskan waktu lama untuk berputar di jalur yang sama hingga berakhir ditembaki. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Наблюдаю движение. По готовности огонь. Militer Rusia makin merajalela dengan drone atau UAV Shahed-nya. Bahkan pesawat tak berawak tersebut terbang dan menghancurkan infrastruktur wilayah Zhytomyr yang berada di sebelah barat Kiev. Ukrinform melaporkan segerombolan drone Shahed diluncurkan dari Tanjung Chauda, wilayah Crimea yang diduduki Rusia, di arah Ukraina pada Kamis 25 Juli 2024 dini hari. Komandan Angkatan Udara Ukraina, Mykola Plechuk, mengatakan drone berdaya ledak tinggi dan mampu menjangkau jarak 300 km tersebut menargetkan fasilitas infrastruktur Ukraina di beberapa wilayah, termasuk di wilayah Odessa dan di Ukraina Tengah. Jumlahnya sebanyak 38 Shahed ditembakkan dari wilayah Tanjung Chauda, kata Plechuk. Ukraina yang tak mau tinggal diam menurut Plechuk mengerahkan unit rudal permukaan ke udara dan kemampuan perang elektronik. Hasilnya 25 Shahed yang diluncurkan itu berhasil dijatuhkan, namun 10 sisanya berhasil menghancurkan sasaran.
Pasukan Rusia sedikit demi sedikit terus menggerogoti wilayah di timur, utara, dan selatan Ukraina. Media Ukraina, Strana, memberitakan bahwa tentara Vladimir Putin terus maju lebih dalam di Ukraina di wilayah Donetsk dan Kharkiv. Di Kharkiv, media tersebut mengabarkan Moskow telah mengambil alih Pesnoye di wilayah Kharkiv. Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya juga telah mengabarkan perebutan Pesnoye, namun penerangan publik militer Deep State baru menuliskannya pada Kamis 25 Juli 2024. Deep State juga mengabarkan bahwa pasukan Rusia terus maju ke arah Sungai Oskol. Desa terdekat Kolesnikovka berjarak sekitar 6 km dari Pesnoy dan sekitar 8 km dari Oskol. Sementara di arah timur Ukraina, Rusia terus mendesak pasukan Volodymyr Zelensky di arah Pokrovsk, Donetsk. Moskow mengembangkan serangan dari desa Volchet dan Novoselovka, Pervaya. Di utara, kemajuan Federasi Rusia mencoba mengepung sebagian dari kelompok angkatan bersenjata Ukraina di dekat Lozovatsko dan menerobos ke Ivanovsk. Awak helikopter KA-52M terus konsisten menyerang benteng dan personil angkatan bersenjata Ukraina di wilayah tanggung jawab kelompok pasukan Vostok. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Jumat 24 Juni 2024. Serangan tersebut dilakukan dengan rudal pesawat tak berpemandu S-8 dan rudal pesawat berpemandu Vicker. Kementerian Pertahanan Rusia setiap harinya terus membagikan video kerja tempur pasukannya dalam bertempur melawan Ukraina. Dapat dilihat dalam rekaman bagaimana kru Angkatan Udara Rusia sigap melancarkan serangannya, menjatuhkan peluru mematikan ke titik-titik yang ditargetkan. Serangan diklaim tepat sasaran dan memusnahkan semua yang ada di titik musuhnya. Kementerian Pertahanan Rusia membagikan sebuah video yang menunjukkan kerja tempur prajuritnya saat menghancurkan peralatan militer musuhnya. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Jumat 26 Juni 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan awak MLRS Tornado G dari kelompok pasukan Dnieper yang setiap hari menghancurkan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Tepatnya di wilayah Zaporozhye, militer Rusia tampak bergegas menyiapkan peralatannya untuk menjalankan misinya. Setelah semuanya siap, tidak tanggung-tanggung, serangan mematikan langsung diluncurkan berkali-kali. Alhasil, unit artileri self-propelled senjata derek D-20 dan D-30, howitzer NATO M77, FH-70 dan senjata musuh lainnya hancur imbas serangan Rusia. Kegagalan angkatan bersenjata Ukraina kembali terekam di garis depan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 26 Juni 2024. Serangan amunisi Lancet Rusia yang berkeliaran pada tank M1A1 Abrams angkatan bersenjata Ukraina di utara Novoselovka First menyebabkan kehancuran total. Ini adalah tank Abrams kesekian yang didokumentasikan hilang oleh angkatan bersenjata Ukraina. Diketahui militer Ukraina berusaha untuk tidak mengirimnya ke garis depan jika tidak perlu, rupanya agar tidak mempermalukan dirinya sendiri lagi. Lancet Rusia terus menunjukkan keunggulan mereka, mengubah tank barat menjadi sasaran yang mudah dihancurkan.
Pelanggaran hukum terus berlanjut di jajaran prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina diketahui terus memukuli personel bawahan yang tidak setuju dengan rezim kriminal Kiev. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Jumat 26 Juni 2024 yang memperlihatkan salah seorang pria dengan wajah pasrah memperlihatkan memar pada tubuhnya. Pria itu rupanya dimobilisasi. Dia tidak ingin menjadi umpan meriam, lalu dia dihukum oleh komandannya. Ada banyak prajurit yang terus menanggung rasa sakit dan penghinaan dari pihak Zelensky. Вот это вот, ребята, смотрите, блядь, что происходит с теми, кто, блядь, пытается, блядь, уйти, нахуй, от войны, блядь. Вот это вот выжили, блядь, ЗСУ, блядь, навеки вечно. Это выжигало с зажигалкой, блядь. Запомните все, нахуй. Кто будет, сука, ломиться с каждым таким. С 13 по 19 июля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по авиационным базам противника, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Также поражались места размещения подразделений Вооруженных сил Украины, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами и материальных средств. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, штурмовой и мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад морской пехоты и 4 бригад территориальной обороны. Отражены 23 контратаки штурмовых групп противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1370 военнослужащих, 5 танков, 25 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии, из них 7 гаубиц иностранного производства, а также 7 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формирования 4 механизированных, танковой, 2 пехотных бригад Вооруженных сил Украины и 3 бригад территориальной обороны. Отразили 6 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины за неделю на данном направлении потеряли до 3920 военнослужащих, танк, 8 боевых бронированных машин, из них 3 бронетранспортера М113 производства США, 46 автомобилей, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 гаубиц, произведенных в странах НАТО. Кроме того, уничтожены 30 полевых складов боеприпасов и 6 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, мотопехотных, 2 аэромобильных, а также 2 десантно-штурмовых соединений Вооруженных сил Украины. Отражены 10 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3930 военнослужащих. Танк, 14 боевых бронированных машин, из них 2 бронетранспортера М113 производства США и 3 бронемашины «Хамви» производства США, а также 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 западного производства. Уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 3 механизированных, 2 мотопехотных, пехотного и десантно-штурмового соединения Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 38 контратак подразделений противника. За неделю потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Брэдли» производства США, 2 бронетранспортера М113 и бронемашина «Макс Про» производства США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий освободили населенный пункт Урожайное Донецкой Народной Республики, нанесли поражение живой силе и технике 5 соединений Вооруженных сил Украины, 3 бригад территориальной обороны и бригады Национальной гвардии. Отражены 5 контратак подразделений противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении
до 925 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, из них 2 бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок, произведенных в странах НАТО. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 2 механизированных и горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 715 военнослужащих, 2 танка, 37 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожено 9 станций радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 3 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 8 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 10 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, доработанная для поражения наземных целей зенитно-управляемая ракета комплекса С-200, 44 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США, а также 305 беспилотных летательных аппаратов, из них 94 в воздушном пространстве западных областей Российской Федерации. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции вооруженные силы Украины потеряли 630 самолетов, 277 вертолетов, 27 841 беспилотный летательный аппарат, 552 зенитных ракетных комплексов, 16 611 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 829 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.